A Omladinski film festival Sarajevo ima tradiciju dugu 9 godina. Prvobitni i primarni razlog njegovog osnivanja bio je aktiviranje i promovisanje mladih i njihovih vrijednosti. Akcenat ovog festivala je na promociji regionalnog, studentskog, profesionalnog i amaterskog filma, ali i kratkog filma namijenjenog mladima. Konkurs za prijavu filmova na Omladinski film festival Sarajevo u svim kategorijama je otvoren, a o prijavama i festivalu ovoga jutra razgovaramo u nastavku i to sa Kenanom Musićem, direktorom Omladinskog filmskog festivala. Kenane, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao i evo, govorio sam prije nego što smo se uključili, pa ću sada ugodno mi zaista u studiju, čestitam na novom jutarnjem programu, jest da je počeo da, traje već drugu sezonu. Ali evo, prva prilika da gostujem. Hvala mnogo, Kenane, na ovim lijepim riječima. Ali evo, ajmo se mi osvrnuti na ovogodišnji Omladinski filmski festival. Prijave su u toku, jel tako, u svim kategorijama. Šta će u ovoj godini predstaviti filmski festival, Omladinski, OFF? Ono što definitivno nismo na OFF-u, počeli smo da radimo zaista još prije par mjeseci, sada smo u fazi pripreme programa za ovu godinu, tako da smo nekako kao i prošle godine otvorili u tom istom terminu konkurs za prijavu filmova sa nekoliko novina, nekoliko novih segmenata programa. Ono na što ćemo se definitivno fokusirati ove godine to je isključivo kratki igrani film, profesionalni i amaterski, dokumentarni film neće više biti sastavni dio našeg festivala, s tim što te takmičarske selekcije kratkog filma će biti podijeljene u 3, hajmo reći, podselekcije. Glavni takmičarski program, kratki metar, ove godine će predstaviti 20 profesionalnih studentskih filmova, odnosno filmova studenata filmskih škola iz čitavog svijeta. Zatim druga selekcija je takmičarski program Moj prvi film, i to je ono na što želimo da se fokusiramo, da predstavimo nove mlade filmske autore iz Bosne i Hercegovine. S obzirom da je veliki broj mladih filmmakera koji svake godine u Bosni i Hercegovini sve više produciraju svoje kratke filmove i želimo da im damo jednu posebnu selekciju i da im dodijelimo posebnu nagradu. I treća nova selekcija, to je novi talas, formati koji su danas nekako i najaktuelniji, formati internet filmova, filmskih klipova, eksperimentalni filmovi, i to ono za što smo također otvorili poziv. Na koji način se svi zainteresirani mogu prijaviti? Koji su uslovi? Koji su to noviteti od ove godine? Pa od ove godine, recimo, mi smo imali čak i u prethodnih godina da smo nikada nismo tematski ograničavali, odnosno zahtijevali filmove kako će da izgledaju, nismo imali tematiku festivala, međutim imali smo, da kažem, neke zahtjeve šta filmovi ne bi trebali sadržavati, recimo kako bi to na neki način sakrili od publike i od omladine. Čisto, recimo, mi smo odbijali filmove sa političkim porukama, sa nekim drugim socijalno, ne znam, angažovanim temama koji mogu biti tema rasprave sa politikom. Međutim, kako se festival razvija i kako mi zaista usmjeravamo cilj i stvarni razlog postojanja film festivala, to ono što sam rekao i prvi put prije 3 godine kada smo mi preuzeli ovaj festival. Festival je o mladima za mlade i festival služi mladima da kroz film zaista priča o problema koji ih tište, tako da više zaista ako treba da ima skrivena politička poruka ili skrivena marketinška poruka ili nešto, neka bude s razlogom, naš selektor će to znati procijeniti, mi ih u tome više nećemo ograničavati. A jedna od velikih novina je što sve prijave od ove godine idu preko online, znači preko naše web stranice omladinski.ba. Pojednostavili smo dosta taj princip prijave, tako da mislim da ove godine, prošle godine smo imali 11 zemalja učesnica, ove godine sigurno možemo pričati o 15-16. Ko će odlučivati o najboljim filmovima? I ove godine, kao i prethodnih godina, to će biti stručni internacionalni žiri. Do ove godine smo mi imali po 3 člana. Ja sam spomenuo da smo mi prethodnih godina zaista imali jedne od najvećih evropskih filmskih kritičara u našem žiriju, među kojima je bio Neil Young, Marina de Richter,
Zatim prošle godine smo imali super ekipu žirija producenata iz Turske, Bosne i Hercegovine i regije. Za ovu godinu još je rano otkrivati imena za žiri, međutim sigurno će se i dalje tu biti jako zvučna imena. Ja ću vam spomenuti da će i ove godine selektor programa biti Sead Kršavljaković, koji će uz naš programski odjel festivala sigurno od nekih 1000-1500 filmova koji će pristići ove godine odabrati najboljih 50 koji ulaze u sve kategorije i to je neki broj filmova koji ćemo ove godine i prikazati. I ove godine bit će vrlo aktuelna OFF škola filma. Kome je škola filma namijenjena? Ko se može učestvovati? OFF škola filma ove godine dolazi u jednom novom formatu, odnosno taj obrazovni program, recimo jedina stvar koju mi svake godine neću reći da mijenjamo format ili svrhu postojanu stvar tog obrazovnog programa, ali se nekako moramo prilagoditi svake godine, recimo ako obrađujete drugu temu, čak i format i način edukacije mladih o toj temi morate promijeniti. Obrazovni program je nešto posebno na čemu radimo, da kažem, u ovom periodu. Mi ćemo poseban konkurs za to objaviti nekada u idućih mjesec, dva. Međutim, evo, kada se spomenula, ako mi dozvolite, volio bih spomenuti OFF Mini Market, industrijski program na kojem smo mi radili zadnje 3 godine i koji ćemo zaista, mislim da je idealno vrijeme da ga predstavimo za 10. rođendan, platforma koja će omogućiti autorima koji nemaju gotov film, nego koji imaju recimo scenarij ili film u razvoju, da se prijave na OFF Mini Market. Predstavit ćemo 8 projekata iz 6 zemalja. Imat će priliku da predstave svoje projekte producentima i producentskim kućama koje ćemo mi ugostiti na našem festivalu, da to predstave našem programskom odjelu i najbolji će odnijeti financijske nagrade, odnosno festival će sufinancirati razvoj najboljeg projekta, odnosno filma, a svi producenti i producentske kuće koji budu zainteresovani za određene projekte daju mogućnost i priliku mladima da sarađuju s njima i razvijaju njihove filmske projekte. Kenane, hajmo se osvrnuti na prošlogodišnji OFF. Kakva evo iskustva nosite? Bili su to i prošle godine neki noviteti i generalno kako ste zadovoljni prošlogodišnjim festivalom? Pa ja to uvijek kažem, znate kako kažu u narodu, kako se nadala, dobro se udala. I tako je zaista sa OFF-om bilo. Naravno, logično, ja sam to rekao u nekoliko intervjua prošle godine, logično je recimo da zadnje izdanje bude najbolji, ali nama se zaista desilo da mi smo mislili da smo imali vrhunac na 8. izdanju, kada smo ugostili neki od zaista, kada smo imali dobre goste, kada smo imali dobar program i kada je to sve onako izgledalo tip top, ali zaista prošle godine smo imali veliki broj takmičara, imali smo preko 200 akreditovanih učesnika, preko 5000 posjetilaca za 5 dana, predstavili smo novu lokaciju otvorenog kina, poručnog otvorenog kina na Dobrini. Naše kino Lazy Cinema prošle godine na stranici Film Freeway, preko koje mi isto predstavljamo svoj festival, imamo mogućnost prijava. Dobili smo nagradu za najljepše otvoreno kino malih festivala u Evropi i zaista te neke stvari koje smo htjeli da budu karakteristične za OFF jesu postale karakteristične i mi smo počeli ulagati još više u to prošle godine i to je samo onaj trend kako ćemo da nastavimo. Evo u ovim trenucima imamo priliku gledati inserte iz filma Fabijan, to je pobjednički film, prošlogodišnji pobjednički film. O kakvom je filmu riječ? Fabijan je zaista film koji je meni lično oduševio. Ja inače, pošto se ja bavim programom festivala, ne samo ovim produkcijskim stvarima, ja sam pregledao ovaj film sigurno nekih 10-11 puta u predselekcijskom periodu i to je bio zaista film koji se ja Sead Kršavljaković prošle godine rekao, ja ne znam da li će se svijet, ali ovaj film mora ući u selekciju. On kaže, je li to neka šera? Rekao, nije zaista, nego je univerzalna priča za sve mlade i u Bosni i Hercegovini i u regiji. I odlična je priča o dječaku, njegovom imaginarnom prijatelju, Fabijanu. A imaginarni prijatelj dolazi kao rezultat njegovog lošeg odnosa sa majkom koja je alkoholičarka i u jednom momentu konzumira dosta droga, u stvari zapostavlja svog sina. A recimo i u današnjem životu, odnosno u svakodnevnici, dešava se da roditelji zapostavljaju djecu. Možda ne toliko radikalno zbog alkohola, zbog droge, ali zbog nekih svakodnevnih obaveza. I svako od nas, čak sam i ja imao tih momenata, ja sam čak i pričao na Q&A panelima nakon filma, svako ima tih momenata
bijega od stvarnosti, da nekako, pogotovo mladi u situaciju u državi gdje nije baš toliko bajno ni starijima, kamo mladima. Tako da... Pa su nam potrebni ovakvi filmovi, a pogotovo ovakvi festivali. Naravno. I drago mi je zaista što je ta film pobjedio. Mi smo imali mini turneju s ovim filmom po Bosni i Hercegovini i Lovro Mrđan, reditelj ovog filma iz Hrvatske student akademije dramskih umjetnosti, zaista ima elana za ove priče i nadam se da ćemo imati što više ovakvih filmova. Kenane, mnogo hvala na ovom vašem gostovanju i mnogo sreće i uspjeha u narednom periodu i u radu na OFF-u. Hvala puno. Nadam se da nam dolazite na festival kao i svake godine. Sigurno hoćemo. Hvala na pozivu. Još jednom, nikad ljepši stup. Hvala još jednom, Kenan.